o tau tala tus pa ia ni se au, o le se au fa elia, o le se au o le fifilinga, o le se au o le toi tula. Falo na foi positiva. E tala ina fonde nei tala de leio malo. Ile atu la uma e fai mo o mau no uma. O mai ai lea o le ngata anga. Talo falawa. If you're listening to this or you can see this video, olona winga o oyo ainga, or you're one of my friends on Facebook. But if you're not one of my friends and you're shared into this video, this is me, leo te wala ulia whaapitoa oe, e te sumei matala au mai, ia tātou MISIONA o loo whenga iai. It's at St. Albans Meadows Primary School, St. Albans, and it starts at 7 p.m. ai umal afar valu. Sumei matala au mai, mai lo ainga. We have a city, so if you come, you get a number, and who knows, you could go home with some good goodies. But so mai tara mai whaafonga upu o le tua, e le whaapitoa se karisia po se lotu po se tapo inga, mo so se tasi e tāua ia ia Yesu malona fionga. So when you come to the door and you ask for me, or you say my name, Pastor Saj or Sonny, you will get a ticket and you'll go into a drawer and you'll get a prize if your name comes up. So mai matara au mai, I invite all my friends and family. So mai, Yesu Yesu.